Sangre! Inapalabas. Impakita ni Edita kini Gringo ti medalyon ken ti lupot ang nakailanadan ti mapa ti kinabaknang. Nupay kasta. Awan amo ni Edita may papan iti mapa. Isungawan na ibaga na kini Gringo may papan iti dayta. Intednan kini Gringo ti medalyon. Ket nupay imbaga na atalaga para kini Gringo ti medalyon. Di na imbaga ti kinapudno nga isuket ampun laeng. Kabayatan na. Awan matin limod ni Julia kini Rafael. Nupay di na naibaga ti kaadda ti kasingin daytoy. Iti Hacienda Gabriel. Agsagsaganan ni Don Esteban para iti panangibakasyon na kini Marisol ija Espanya. Itagagayem. Denggan nyo tituloy ti nobela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre! Karuba! Tulungan na kami! Diyos ko! Anyat mapasmasamakan kan, Lolita! Mama, mauawak. Uminom akpay. Oo. Dahil iti inom, iha. Ay na, kasta unay tidanag ko kan, anak ko. Mama, Ala, aginana ka pa, ha? Kung nati doktor, akasapulam tinaan-anay nga inana. dagiti anak ko. Lolita, Ayandan. Kaya't ko ang makita ita. iha. Diyak mo ti bang sapulan ta kadakwada. No timot anak mo a babae. Saanan nga itulog ni Steva na makita na kapay. Mama, anyat nagpasulak. Abay, agastoy di mapaspasamak kanya. Iha, Matayak ka ni. Atyak man lang makita na Gringo kang Rafael. Kastamat kanya Marisol. nakakaasi ito'y anak ko. Kadagkaldahan. Ngap, saan talaga di nga ako asyak tinada. Anya ti basal ko. Apay amado sa akin kastoy. Iha, diyak masumbatan na ita. Magapawan niya ako ka nagpasula may di asawa. Awan matbasal ko kanwana. Saan na po no di pagpabasal na kanya? Iso ano Jack, malasat na ito eh. Na kayo ti makaamu. Kada Gringo kan Rafael. Na makita yung tupay ito. Iha, saan? Di ka agsaw, iti kasta. Akimbag ka. Nagpatulong ka na iti karupa, iti panangyagungan ka dito ospital. Kaputa kaya't ko ang maagasan ka. Isumaakimbag ka pa, iha. Senyor. Aday bagani si ka, Pedrita. Nakasarita ti kumadre ni Doña Agusta nga aglaklako itinatnateng ijay pueblo. Ki, apay ti komadre ni Lula ni Marisol. Adda kano ijay ospital ni Lolita. Porke? Addan sa kano grabe as sakit na, nakaro kanon. Awan pakibiyangan ni siya. Senyor, Noan niya ti ginatang ni si Kanamasita. Ison ti si kaswam.
Agluto kan ket mabisinitan ni Marisol. Uwan, senyor. Awan atalagan ti asin na iti asawa na. Ay, ni Apo Diyos lat makaammon. At daak, senyora. Oh, Benito, naimbagdada ka. Binaon na ka kaditi amo yo. Saan, senyora? Ha, Imbaga ni Pedrita, ti kada ni Lolita dito ospital. Da kami lang agasawa ti makaammo iti umay ko ditoy. kasta ka di. Ipagpagapok metla kada kayo kini senyorita ket. Maasyan kami kini senyorita Lolita. Ngem ammuyo met siguro nga awan maaramidan me. Wan, Benito, maawatak. Kaya't ko amamuan yaw asaan kami amamate iti ipagpabasol ni Senyor Esteban kini Lolita. Agyaman akno kasta, Benito. Tauray siya. Tiyak matpat siya na naaramid ti anak ko ti kastyay. Tinakakaasi ita ket dagijay singin. Ay na, maluyaan ak tunggal awagan ni Lolita ida. Tunggal makariing, dagijay la anak nga ti sang kaawag na. Kasanaw ti kasasaad na, senyora. Nakapsot una yan, Benito. Di naman ngamin kayatan ti agagas. Anya? Iswadya ko na mo ti aramidag. Abangan lumapugaw tayo ni Lolita iti mapiit. Senyora, Kaya't nang ti matay, Benito. Ipugso na ti aming nga aga sa maipatumargan ko, anak. Iswa madanagan ak una yan. Papa, kaano ti panaglugan tay ti roplano? Agbilang kay ti lima na aldaw, manipod itan, iha. 5 na aldaw, Papa? Si, iha. Manipod itan aldaw. Halang, agbilang man ni si ka, iha miya. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, gaytoy, Papa. Amin dagitoy naramay ko. Si, iha miya. 5 días, ti kay batugan day talima na ramay ni si ka. Naglaing ni siya, Papa. Si, iha. O, kitain ni si ka iti kalendaryo. Ipagaman kini siya no anyan tunal daw. Ti may ka 5 días. Amok, Papa. Bueno, ituduman nga rod ni si ka nita kalendaryo. Si, Papa. Umasidag ni si Kay, tayan ti kalendaryo, Papa. Sige man, iha miya. Papa, aldaw ita ti biyernes. Si, Dahito ti biyernes, oh. Sabado inton bigat. Domingo, Lunes, Martes, kan Miyerkules. Yehey! Inton Miyerkules, Papa. muy bien! Excelente! Talaga na nalaing ni si ka, iha. Mabiitan ti panagbakasyon ta, Papa. Si iha. Iso nagsaganan ni si ka. Mapanta ni Espanya iti babit. Si Papa, inton Miyerkules. Si iha. Inton Miyerkulesen. Bakasyon iti eskwelahan, gringo. Makaurnong taita iti nayon ti gastosem inton sumrakan iti high school. Kinuna mo da erwar mo akwartata jibang ko na nang. Agkurang ka di? Saan nga agkurang? Ngam aginot ta.
Agtrabaho talata, tapno saan ang maibus adagos daychay. Sige, mapanak to dyan rancho ti papangday di gayam ko affair nandito. Anya ti aramidem ijay. Ibagak ka ni Mr. Agoncillo akabaala akong tagpastor ti baka. Anya? Inbagay din ni Mr. Agoncillo. Ano kaya't kukit agpastorak ija ita abakasyon. Ikanak kano iti kwartak. Agpaiso. Una nang. Niket, apag isungarod, anak. Awatag matijaya ti asawanan. Siyak ti aglaba ka dagiti bado da. Imbaganda day ta? Wen, anak. Iso nga agkuyog tan amapan ijay. Apag iso, anak ko. Basit laeng mati itugot minto kan gringo inton agsubli kaming ijay Luzon. Kayat ko adumakkel ni gringo, iti lugar anala kamin tulaeng ti agbiyahe amapan iti nagkapuan mi a lugar. Iti probinsya nga ayan ti amana. Inutek nga ibagaken kuana ti may papankin ni Don Esteban nga amana. Inutek nga ibaga nga isuket maysa nga agtawid iti maysa nga asyenda. Numaamuan nanto dayta. Masigurado nga aginteres unay. Ket amangan no agganatan amapan ijay. Iso asaan ko nga ibaga adagos ti may papan iti dayta. Ngem ibagak to aminan, apaman amanamnamak ang nakasaganan ti amin. At dakarbangan ni gringo iti asyenda, Gabriel. Iso adyak ilimod ken kwa na ti may papan iti daychay. Agsubli kami ijay inton agtawanan ni gringo iti 10 ket 8. Nanang! Nay! Apa dagiti babot ang enroll mo iti pagidulinan? Kit-kita laeng dagiti mabalintanto nga itugot ijay Luzon. Ha? Mabanta na dyan Luzon? Agurnong ta iti pagplete ta nga agbiyahe iti barko, anak. Agsubli tantong ijay Luzon. Adios! Mapan kami ken Marisol. Agannad kayo, senyor. Diyos ti kumuyaw ken mangtarabay kada kayo, senyor. Senyorita Marisol. Oh, iha Mia. Agpakanan ni Sika kada Pedrita ken kada kiti katalag dito asyenda. Saanan, papang? Aglugan ta ni ti kotse. Sika na talaga. Agganat ka na talagan. Mapantan, papa. Ah, bueno, iha. Vamos! Aglugan ta ni di kotse. Taibati kon ken amigo Alfonso detoy. Agyanto pa ilay ti garahe ti casa ni iso ti kotse. Adios! Diyo kayo bayan ti Hacienda Gabriel! Uwin, senyor, namnamaan nyo dayta. Oh, lumugal ka niya. Yehey! Talaga na magagaran ka na yan, iha. Bueno, vamos, iha. Napandan? Wan, senyora. Awanan. Talagang aruda na itudi nga sana na makita pa ni Lolita ni Marisol. Impanaw mat kaya man ti amana. Kumusta ni Lolita, senyora? Anday ta. Kita, grabe ti kasasaan na. Kung ti doktora pagdua-dua na makalasat pa'y. Kasta nalatan. Jakmat kaya't ayawi diti kasta kasasaan na, Pedrita. Senyora. Nakakaasya talaga ni Lolita. Awanan ti amo karamidan para ken kuana. No di ti panangikarkararag ko. Niapot Diyos lang ang ti makaamo ken kuana, Pedrita. Ya! Ya! Nagmayat!
Inikanak ni Mr. Agoncillo ti bukod ko pagsakayan. Napasyar ka ran siya. Iso ang mapasyar ko to daglawa pag-araban dagiti baka. Ya! Ya! Sige! Partakan dito maray ng isip. Uray tagdatan dito turod. Ya! Ya! Agpraktis at agpatayo tinapaspas. Ya! Sige! Urag buhatot ka. Sa anak kamatindag dito bukod mo. Ya! Ya! Nabanugak na nang. Anya tinakabanugam gringo. Awan matamok anadagsan at trabahom Kat no nagpraktisak nagpatara iti kabalyo di ransyo ni Mr. Agoncillo. Anya. Nagsayat ni Mr. Agoncillo kanyak na nang. Kasta. Amokon. At dagapuna no apay anasaya at itrato na kan ka. Anya tiga po na. Kinuna na ngamin itinaminsan. Akasla si kanti kasukat day di Fernandito. Talaga? Wan. Diyak na gustuhan ti kastya nga imbaga na. Nagsayatan mo kasta na nang. Kasla anak dak mo tibak nang no ibilang nak nga anak na. Saan, gringo? Diyak itulok akasta. Nanang mo. Imbis kat nga agyaman. Saan ko nga itulok nga agawon na kakanyak? Kahit ko tagbalin nga anak tibak nang nanang. Saan? No adda rancho ni Mr. Agoncillo. Addamat rancho ti amam. Anya? Ano di kinunam nanang? Agdamot rancho ti ama. Ibagangatan ni Dita kini Gringo, ti may papan kini Don Esteban. Gagayem, di uliway na denggen, ti tuloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre!